дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. вазорати корҳои хориҷа гуфт, кай донишҷӯёни тоҷик метавонанд ба Русия раванд. Низом Қосим гуфт, Баҳманёр дар мавриди ҷойи дафнаш васият карда буд. боздошти мансабдори ҳукумати Бухтар 80 000 сомонии Собировро гирифту ҳаҷ нафиристод. поёни ҷанг дар Қарабоғ Русия, Озарбойҷон ва Арманистон созишнома имзо карданд. Владимир Зеленский гирифтори коронавирус шуд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Муниса Атамуллоева. салом. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон расман талаби донишҷӯён оид ба сафар ва идомаи таҳлил дар Русия посух дод. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی این نهاد مسئله ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های فدراسیون روسیه با مقامات مربوطه آن کشور مورد بررسی دائمی قرار دارد. در جواب به یادداشت وزارت کارهای خارجی از 27 اکتبر سال 2020 درباره تنظیم سفر دانشجویان به روسیه، سفارت روسیه در دوشنبه ذکر نمود که ورود دانشجویان خارجی به این کشور پس از قبول قرار عمومی درباره اجازه ورود شهروندان خارجی به روسیه با در نظر داشت وضع بهداشتی اپیدمیولوژی در شرایط همهگیری کرونا نو امکان پذیر خواهد شد، افزوده است وزارت. جنازه بهمنیار نویسنده معروف تاجیک با موافقت پیوندانش به زادگاهش شهری پنجکند برده شد. نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان به سپوتنیک تاجیکستان گفت با تقاضا و موافقت پیوندان بهمنیار قرار شده است که جنازه او را به زادگاهش برند. آن کس قبل از مرگ وصیت کرده بودند که جنازه‌اش را در کنار قبر پدرش به خاک بسپارند. ما هم چیزی نگفتیم. مردم ما به وصیت پیوندان احترامی خاص دارند. از سوی دیگر قبرستان لوچاب که بزرگان ادبیات ما دفن شدند قانون و قواعد خود را داشته است، گفت نظام قاسم. در همین حال بنا به اطلاع دریافته در قبرستان لوچاب آن عده اهل ادب به خاک سپرده میشوند که عنوانهای دولتی دارند، اما بهمنیار چنین عنوان نداشت. در قبرستان لوچاب چهره‌های سیاسی و علمی و ادبی تاجیکستان نظیر باباجان غفورов، جبار رسولов، محمد آسیمی، کمال عینی، میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، لایق شیرالی، رحیم ماسف و دیگران به خاک سپرده شدند. یادرس می‌شویم که بهمنیار یعنی نجم‌الدین عربов نویسنده معروف تاجیک صبح 10 نوامبر سال روان در منزل خود در محله مفزوم با پلی‌تکنیکوم شهر دوشنبه در سن 66 سالگی عالم را ترک کرد. اجنسی ضد فساد در تاجیکستان یک کارمند حکومت شهر بختر را برای سوء استفاده از مقام خدمتیش بازداشت کرده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی این نهاد عبدالرحمنوف آ در منصب متخصص شعبه عمومی نظارت و مراجعت شهروندان دستگاه رئیس شهر بختر کار کرده است. مقام خدمتیش سوء استفاده شده است. بنابر اطلاع منبع ماه فوریه سال جاری نام برده از شهروند صبیرов РР برای به رسمیت درآوردن حجت‌ها عاید به زیارت کعبه موسم حج 2020 رفتن نام برده مبلغ 80 000 сомонӣ талаб карда гирифта ба манфиати охирин ягон амалро иҷро накарда маблағи мазкурро тасарруф намудааст. оҷонсӣ мегӯяд вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Абдурахмонов АА бо моддаи 247 қисми 4 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парванда бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба суд фиристода шудааст. роҳбарони Арманистон, Озарбойҷон ва Русия баёнияи оташбас ва хатми ҷанг дар Қарабоғи кӯҳиро имзо карданд, ки он аз соати 00:00 санаи 10 ноябр ба амал даромад. президенти Русия Владимир Путин, сарвазири Арманистон Никол Пашинян ва президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев дарбораи хотима додани ҷанг дар Қарабоғи кӯҳӣ ва ба минтақа ворид кардани нерӯҳои постори сулҳи Русия ба мувофиқа расиданд, хабар медиҳад РИА Новости. ҳамин тавр нимашаби рӯзи 10 ноябр ба вақти Москав оташбаси комил эълон шуд. ҷонибҳои Озарбойҷон ва Арманистон ваъда доданд, ки асирони ҳарбиро табодул мекунанд ва ҳарбиён ҳоло дар ҷойгоҳҳои худ боқӣ мемонанд. дар навбати худ сарвазири Арманистон Никол Пашинян изҳор дошт, ки созишнома дар бораи Қарабоғ барои ӯ як қарори бениҳоят душвор буд ва илова кард, ки роҳи дигаре набуд. президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев мутмаин аст, ки созишномаҳо ба ҳалли низои Қарабоғ хотима мегузоранд. 6 ҳавопаймои Ил-76 бо нерӯҳои постори сулҳи Русия аллакай ба сӯи Қарабоғ парвоз карданд. онҳо баробари хуруҷи артиши Арманистон дар он ҷо хоҳанд буд.
муҳлати будубоши нерӯҳои посарони сулҳ 5 сол бо тамдиди автоматӣ ба муҳлати иловагӣ 5 соли дигар хоҳад буд агар ҳеҷ кадоме аз тарафҳои созишнома дар бораи баромадан аз он қарор қабул накунанд. Президенти Украина Владимир Зеленский мубталои бемории коронавирус шудааст. Дар ҷаҳон хушбахте нест ки COVID-19 барояш таҳдид накунад. Бо вуҷуди ҳама чораҳои карантинӣ ман низ натиҷаи мусбат гирифтам, навиштааст Зеленский дар саҳифаи твиттери худ. Президенти Украина гуфт ки дар айни замон ҳолаташ хуб аст. Дар бораи нишонаҳои дигар чизе нагуфт. ман худро хуб ҳис мекунам. Аксаран COVID-19-ро пушти сар карданд ва ман низ аз он мегузарам, таъкид кардааст ӯ. дар иртибот бо сироятёбӣ ба коронавирус Зеленский ваъда дод ки ба худ ҷудоӣ меравад, аммо корашро идома медиҳад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таъсиятиву некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.